A ver, recapitulemos. Nena, vinte onte pola calle, déchesme un asco, tes unha de granos que va botarche na cara. Eso independientemente da túa fealdade, a túa voz de pito, e o puta que eres para ter a edad que tes. Vamos, que das un asco, que botarche un peido na cara para ti sería todo un halago. Un beixo, porca granuda. Eu son a que dá asco. Teño a cara chea de granos, mira. Espera, que hai que dar maluco. ¡Oh, Dios! ¡Cuántos granos! ¡Me atacan! ¡No! En serio. É que a vos davos por algo e tedes que comerlle a cabeza a xente. Tedes que facelo sentir mal. Non sodes capaces de ser felices ca vosa vida. Porque non, porque tedes que machacar e machacar e machacar e machacar. E pensades que me afecta. Que me afecta o que digas tú, que eres un retrasado mental que se dedica a porme cousas no Ask para que me sinta mal e para poder ser feliz, para ter autoestima alta. Pois non, eu teño a miña autoestima super alta, non me vas a baixar porque son super orgullosa e porque me veñas tú a decir que son fea. Pois non me vou a pôr a chorar nesa esquina. Ou si, Dios, que fea son, me está llamando fea. Non. Pero non, porque eres retrasado, non é culpa miña. A mí non me tes por que insultar, como se vas ao as de outro e insultas, é que non tes dereito. Non tes dereito a intentar facer sentir mal a alguén. Porque, non, porque o que das asco eres tú, non eu. Con isto estás demostrando que eres tú que das asco. Que o que se botarlle un peido na cara sería un halago, eres tú. Que, en fin... Que terei voz de pito, pois vale. Pois teño voz de pito. Pois a min gústame. Son sociable. A xente quéreme, aunque fale con voz de pito. Que a ti no. A ti no. A ti nin a túa mai, que seguro que te quería tirar a un contenedor cando naceches. Por favor, por favor. A mexarlle a cama, anda. Chao. Un besito.